Ka New Tribe Youth Council jong ka Southwest Sales District kalabu ke Cingkarpat da ka Basngaukia Hakmat jong ka office jong Deputy Commissioner Southwest Sales District ba untuk larlem ya katanat pulet jong ka district bagi dai ban pynkhlaiñ syu ya katanat Anti Narcotic Task Force hapo ka district knang ba kinla ban te lakam ya ka jyllei jong drok ha ka district hi baro ka wei HYC yang Southwest kesihil ibu kawai di kerpat itu kena kupa kiba dan kerja temu pen sangat nak ikut nak kalian jengok yang ini kerni ini drok nak kalian keseng ni don kerja kolar pi ba ni kalau menyerap pi kiba mikir apa ikut pi menyerap pelik bu ikut pi kena dihap kiba lah ban menyerap ikut pi ban poi kerja job malai dengan jumlah meslew kita kerja kolar ni masa kawai itu kepat tu ya ka liang ka office jong ka DC berkunjung kamtam ya ka office jong blok jong ban besar uba latau ya ka block level committee on drugs abuse hakni ki snap hakni ki belai ko adap kepat tu yu blok ba yu BDO bon kum konvenar bon sedang ban somting bang yo ban ya perkat lang lomba ka committee ban yarap ya kumno ya ki sama yo di ka dot hanjui man lap untuk ja jong jumlah muslim kumno ban yarap ki la ka long ka rehab la ka dot kom da ka bagi shoy perkat lang lang ban la ban di kom yo nu jumlah muslim jong tak sama ya dot hanjui bu gawai DC kedai halor ke jyllei drok ke jyllei drok po joka distrik kejungi oh ni dak ketak ju ya kedai isu ni iba kiwai ki stem ke sim kia yo ni isu kiwai ki stem balang ki distrik ki headquarter ke sim kia yo ni isu drok penunjuk kali ke isi HYC joka Southwest Sales kat mau kuasa keru ni sim songlik ti mani keren ya uni isu jong le drok ba rai kerhai apa ketika dok thang jongi menta kapasusi kalong ba ngi pempak susi nak kena seng ba habang ui ba nak kalian ki seng phalang ki la kem ya uni ya kinong di drok ya kinong di drok pa ya makarwat tang la sai ngi plan jo hikmat ba kinong di drok kinong kai drok ki la le beng ti kam plan hata ya po ya de kani kapasusi pladengi de nak ta tau menta kasngi ngi lawan ke UDC ni la kerpat di iban tu lem ya ka police department jong ka Southwest district berkoi na du karanikor PS ka makurat PS berkunjuru ka di office USP bagi dai ban pynkhlaiñ ya kini ki anti narcotic task force ki badai tawan pek ya kini ki kamtame on drok ngila kerpat ngila kentui ibe bentuk problem but nitu ngila ong i bau de bentuk halat komno ba ka jingru jong drok ka jyllei pha na ka tau ti ulai thu ngi ba kolong ka plat ban le tai kam dai ka nakali ka seng kerpat juri ingla dawaru ne iba ide ban penbor ya kerja ya pulet juga distrik bagi dia ban pahara hamal ki jaka kamtam yakini ki jaka rong jaka mi apa ke distrik jongi kamtam ka Shillong mau keluar rot nata ka Shillong no stoin rot ke ba rong pa mi apa ke mau keluar jongi bagi dia ban apa kini ki jaka bagi dia ban talasi bai kini kali ki ba ipla ki ba iper na ban yo ban khanglat ya ki jurung ka tab jongi yo du mar ko sni apa ke distrik jongi ini kerpat juri iba dia besim khiala mi kini kam hapo yo distrik jongi pas kawai du nila hakini ki sebenarnya belada begini ki snap belada melihat form dia kini ka block level sapang ni drok le hadu mata kini ka block level kepat ju trekam kepat ju song tinggi tengah sen tinggi kepat ju si ba dia bentuk klar no kini ka block level ru kana mo yo mi sim talang bali kren yo ni drok ban bi pleu jumbut kumdo ban la ban radi khong yo ni drok po kini ka distrik jongi kita kini tin bakhandiat